قاعد تشوف عليه الشيخ قافيري هو محمد بيان سقافة خيستي. خلق الله آدم على صورته وأن جوسن لقارب بتفسير أجائبها هارية تقول شيخ الرادقه. ربي سبحانه وتعالى سورة أوميك أبو جرا سورة سنرت ربين آدم أومني جعل شيني أكما شيني جئ ورقرتي يا أبوليان نام ساور شيخ برادقه فتن سقل ند ديبو جرا أسن نبرين جرتو بار يو بكبرار راتات ملي أسن جرت تولي تفسيري لمن قبا قبا تفسير صدفاتي نما شيخ الرادقي تفسير صدفا خشيني خيني جئ ربين سورة إفبرا قبرتي آدم أوميجي شيخ خبجا في جالالان سورة ربين آدم دور أومي إفبرا قبطن سورة تمي تفسير خنا عيسى أركتن نبي محمد الرافي الدمو عيسى في الدوان تنرى تكدي بسانا خندتم بربادا شيخ خيه غلطو في تده وعلى آله وأصحابه أجمعين. نمات نتوكن شيخ براي كسيمي barbaachisa. Suuraa uumee biraa qabaasan irratti uumeedha jechuutti fudhatin akkuma anjeeje suuraa inni irratti uume Rabbiin Aadamiin biyyerraa uume biyyerraa yeroo uumu hal ataa alal insaani hiinun min addahri lam yakun shay'an مذكورة. قد أتى على الإنسان إنسان كان آدم بان حين من الدهر تاي حين من الدهر كان وقوف السرن علمان أما تافرتم جانين وصوروا حين التنكاية من تاي أكما آية براك يست ولين فسر قرآن فسر آدم سورة آية براك يست مال جي أومي لقد خلقنا الإنسان المنا ما أومن كالفخار أكا آية براك يست من همي مسنون حروف ججيرما سني أوميت akkasuma hal fakkaar jechuun hanga inni goggogutti dhiisee akka okkotee qalawwisaa katee jechuudha. Dheerinni Aadamitti uume rasuulaatutu hime 60 ziraa'an dhuma 60 lam yazalil khalqu yanqus achirraa kaasee namni irrachaa deemurraan deemne hanga nu ga'utti. Suuraan Rabbiin uume biyyerraa wagguunii fi tolchee uumu dheerina isaatii wajjin furdina isaatii wajjin Aadam jechuun maqaatti baase nam tokkollee maqaa Aadam johanatti hin baafne waa lamarraatti baase khuliqa min adiimil ardi duudachii kanarraa uumame saniif ammaas isaatiitu afaan keenyatti magaala jaaniin Aadam jechuu kana. Adii faranjii sanii sii miti, gurraachaa sii miti, arabaa sii miti, bifatana hundarraa kan walitti qabame. Dheerina isaatii, furdina isaatii wajjin suuraa aadamummaa isaa irratti uume. Walladhii khalaqakum wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Walladhii khalaqakum wa sawwarakum
suuraa nama hundaa turee isaatiitu uume. Walaqad khalaqna al-insaana fi ahsani taqwiim jedhe. Ilma namaa uumne irra bareeda dhaabbannaatitti jedhe. Irra bareedaa dhaabbannaa makhluuqa rabbiin uume keessaa nama bareedu. Walaqad karramnaa bani aadama jedhe. Nama bareedaa godhee uume suuraa inni itti sawware. Wallazii khalaqakum wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Suuraa san irratti Aadam uume. Suuraa san irratti uume jecha tafsir. Rasuulli alayhi salaatu wassalaami inna Allah khalaqa Aadama ala suuratihi jeetti fassare. Maal fassare yogguu kana nun jokaan? Quraana kana fassare. Akkatti biyyarraa inni uume. Fi ahsani suurati irratti uumuu kana nu hime inna Allah khalaqa Aadama ala suuratihi. Tafsira sadiiniin fassare. Ala suurati illaa illati khalaqa alayhaa jecha. Suuraa ofii keessa fakkaatu irratti uume jechuu miti. Makhluuqa ifi fakkeesseen uumu rabbiin. Aadam rabbi fakkaataa jechuudha kenna gus. Rabbiin fakkiidha qabaa jechuudha kenna. Laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir. Walillahi al-masalul a'la. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ayatoota kana wajjin waldida jecha. Kanaaf ala suuratihi allati khalaqa alayha Aadama طوله 60 ذراعا سنة جتة سوران تك تفسيري كلام على سورة المدروب سبب نزولا سنة وجه الله لجتة فولنا متشد أوامي سنة فولنا متشد أوامي خوني فولي الماسا خوني فولا آدم ربي نومي فولي ربي نومي خبجاك أبا فولا كيسن دينا جتة رتي رفي جتة Kanaaf suuraa isaa tan inni irratti Aadam uume jechuun tashbiha mushabbiha nama gooti. Ayatoota namman hime kanaa wajjin wal diddi namni akkasi fassarees hin jiru. Wanni takka tan beekuu qabdu Hamza Quraana hadiisa kan jala deemu. Quraanaa fi hadiisa kana eenyuutu irraa fuudhe rasuularraa? Rasuulli Rabbi irraa hafide Jibriil irraa fuudhe Jibriiliitu qaraasise. Jibriil ogguu qaraasisu eenyuutu isarraa qare? Sahaabota Rasuulaatu irraa qare. Sahaabonni ogguu qaran waa sadii wajjin qaran. Lafzi maana dalagaa sadiin kanaan bakka takkatti irraa fuudhan jecha. Nama hunda dura Sheekha kiyya osoo tanatti hin dabarre galatoomisin jechuuf akkaataan ati itti himte akka hikmaa qabu akka bareedaa akka namaa galudha. Duba warri gartee haada miira kana fuudhanii rabbi irratti deebisan mushabbihaa tahanii jechuudha. Akkasuma misheef. Naam. Tanaafuu haan damiirri alaa suurati allati خلق عليها آدم أكيد ديمتي جزاكم الله خيرا مالي جتشو ما نكنا معه شيخ قالتومي ونيتي نودي بفتي قلبي اللي نفيفت بارك الله فيك تنافو ربي سبحانه وتعالى فكيهن كبو أسقبت شيخ خينيا لك سورة ربي رتي أممي آدم ربي فكاتا أنا جاندو أسقبت Uummanni jalaa kunis awwaan tana inkaaruu keessatti kijaan kaafirticha us Adam rabbi fakkaataa jedhaniiti arrabaan najjeesan jechuudha. Baarakallahu fiika sheekha keenya. Inumaatu san qofaa miti sheekha. Hadiisa gartee kitaaba bayaanu talbiis al-jahmiyaa keessatti odeeffame kan Ibnu Teemiyaan gartee odeesse san irratti dhufanii kikodhan. Gabrichi rabbi ni arkaa jedhan suuraa takkaatu rabbii fi gabricha jidduu dhufa namichi rabbii dhugaa osoo hin ta'in rabbii biraa arka gizee kanaan gaafadhe hay rabbii dhugaatiif kijibaa jira hin jee suuraan sanis rabbii fi gabricha jidduu jirti
Tanaafuu suuraa fi rabbii dhugaatii fi rabbii dhugaan ta'insan jechuun sadii jara keenya dogoggortan hin jeen rabbiin hin argamu. Siigalee ijji rabbitti hin dhaqqabdu jeetiin akkasitti waan san harkatti qabee yoo waan san keessatti sheeka kiyya dogoggorellee kunoo as jirta. Lakki ni dogoggorte rabbiin akkasumatti suuraa fi gabricha jidduu rabbiitu jira. Rabbiin san namni san arka rabbii dhugaan arku ka ummanni asirraa jechaa turan san mee kana hoo kamil ilaalta sheekha hadiisa kan hadiisa gartee hadiisa ammoo waa'ee ra'aytu rabbii fi suurati shaabin amran hadiisa san ni beeytanii sheekha maayikiin keessanii fudhadhaatti deema. Tan amma kaaste kana jettee kaafte لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو السميع البصير. ربنا الدنيا رتي هن أرقم هن أرقم رب الدنيا رتي هن أرقم. عائشة قافة رضي الله عنها وأرضاها هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ هل كم معراج رسول ربي أرقم ونرقني يعني قافنان ما رأى ربه بعين رأسه إجمتا إساتي هنا قال ربي من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه نمنجي محمد ربي سأرق نمنجي فقد افترى عليه إردتك يجب أومي جتاشا الله ربين دنيا رتي المنا ما نرقو ملائكانو نرقتو أمو قياك يا مالا نرقما سنقيا برا الرأس أكاتان Tanah irang walidin syekha ya guya kiyama ni arkama tanah syekha mata kau kabno koni asirratti amma jecha Aishaan jette kana laan man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu bi'ayni ra'sihi jechuun si maalirraa eeggatu fakkas jette ija mataa isaatiin argee wanni jette yaani ra'a rabbahu biqalbihi jechu qalbii isaatiin argee jecha qalbii isaatiin beeke jecha qalbiidhaan malee egaa nutuumma gaa qalbii bayan namni nu geeyati namti ol nakina khalas gee nam tokko barbaannu shee ni geeha okay itti deem sheekh sangaa namachi bira jirtu naasoo jirta wala jalaa kana dijje namni asumatti maasiis hadiisa tokkootu jira kaniin si himuu barbaadu biran kunne jecha ابن عباس فان رأى ربه ربي سأرجيه ليلة الميراج سنجا عقيدة كيست صحابة والانكلاف نه بكتنا قفت كرا لمن كانن جتش لمن عائشة في تقول ابن عباس كون والأبي مليجتش كناف قول راجين تسلف الصالح في أهل السنة والجماعة caalchisan jecha Aishaa kana hin argine kana qalbii rabbiin qalbiin argine ijaan hin argu اكتفيت بقول عائشة رضي الله عنها ايوه خجت سنما وهي ابن تيمية في رجلا أمرضت أرجيك هيوزاني guyyaa biraati itti deebina amma eegaan asirrii irraa taa'ee bikkatan irraan kaaneen asirrii salaateetti hin gattaa'e magriiba salaateetti itti deebi'e shaayii salaateetti itti deebi'e wayirraa hin dadhabe hanga kan amma kana teessi gammachuu siif maama bayaan ka dhufeetutu na teessisu jira haalaan hin gammade maaliif isiniin barbaadaa ture isin dura obsaadhaan argadhe obsaan naa dhufuuf hin gammade kanaaf wantoota amma dura haasawamaa ture hundaa'u takka takkaan irraa haasoyna wal arrabsuun bu'aan qabu wal xiqqeessuun bu'aan qabu khasaaraa namaa qaba diiniifis aakhiraafis nuti immoo asirratti wanni haasoynu waan diin keenyaafis bu'aa qabu nuufis aakhiratti rabbiin jazaa itti nuu kafalu azaaba nuu kafalu azaaba nuu galchuu miti jechi nuti arra هاسو إنكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
عتيد عتيد. وياك يا مادام ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ميزان خنا قرنها سينا وانا سينا تربين قرتي جزان وقلت حقا قدو باطل قدو واي سيف ربي كيستي قرآن الرد حديث الرد قبابتو أكاتا سلف الصالح صحابة رسول الرد فام الرد قبابنا خناف إن شاء الله فيتن قلقل برو قلقل على دا سبتي على قلقل ننجرا جتما شيخا خنا رتي قلقل برو قدنو يورني كسيتي والتي دي بنا بلنا أني نافو هنا فينا بلنا ناسو نرك يو شيني دبي جراته شيني أبورا فدتو شيخ أكالا ستي مني متي بوتو يونو غداني ستي مني سمتي بوتو متي نا وجه سوري تندي جسيغل أكاسي يرو بالله فدنيتي نوتي غرتي نما على تاينو أرب سمالي نما دفين وجهها سوني دم أكاس سيغل سلا علمي نما فن غوتو ننجرو بيتا نعم علمي نما غوتو ربي قف علمي نما غوتو ننجرو وانو تي والله ليس نتيم تن وانو فينغليني سدنو بافتني حمزة أسرت شينين ديمنن غابتا غافدا تولي شيخ بك سورة سنتي سورة صفاجت كزمي سوران ما جد أكما أويجا أما فكينيا بإمام ابن خزيمان كتاب التوحيد كيستي باب الذكر سورة ربنا جل وعلا جئ وفي وصفات سبحات وجهه أشرت دبته ريمون تنمو يرو أتواي سورة سنتان صفات جت أكسمي سورة جشيني سورة نيني كابمون كبره الله لا إمام بكتنا ناسي قافتا هيا حديث عليه فوسان الرتي خلق لا حديث لكن كم سخانات تلوفا مامك يلا تموت نقول نمبي خلقات قاعد جوبيته خلق الله آدم على صورته لجد تسن صورة لجد وسني لك صورة سن الله تنديبتو دمير رئيس صورة ساني مدنجا غاني في اتين سيدو فاور تيتيس نفيتا بيامشي suuraan san rabbitti osoon ta'in aadamitti deebiti jette gaafuma tana irratti wanni gaafachuuf fadha mamma bayaan rabbiin suuraa ni qabaahi ewa akki gootan kanas ta'e taamma dura haasawaa turtanis ta'e taganaa haasawuu qopheessatanillee gaafachuuf deebisuuf baallama isinii galeetin jira sagalee itti dhageessanii boritti nuuf haa ta'u ishee galgala boru saa meeqa godhan sa'aatii lama irratti Hamza sa'aatii lama tak shaayii booda inshallah sauma kamma sauma kamma manuma keenyatti asumatti saa sadii irraa mana keenyatti dhuftan manuma rakkoon qabayyee sirreessinaa haree busani abshir hayyee taate hayyee eenyu sheekha ijoolleen sheekh ijoolleen mana keetii san yoo sheekha osoo as mutee wayyaadha achirratti mamma bayaan kan qaceellotti nama beekutti finneeti akkasii sirreessinaa sarara konko ammas modeetara irraa guurtan nama hundarraa hin guurtan ammas akka booda gartee achitti aarni hin dhufne yaa'u ijoollee jira ijoollee takka modeetara irraa guurtan marhaban inshaallah akkas sana waltaan Hamza Ibrahim dhufe as jala Hamza Ibrahim sheerti godha Hamza Ibrahim tiyaamaati tiyaama Hamza gutak sheekha